Beautiful morning ku muntu wese ukunda kandi ukanakurikira TV10. It's Casper the only one done. Rero ninguzana izindi updates. Nanakubwiye ko ndibuza kugaruka ariko naringarutse nguzana izindi updates kugira ngo umunsi wa mbere ukomeze ugende neza. 10 things we here to cover all day situations zose ziba ziri hano hanze. Tugomba kuzita tugwereza updates. Nicyo kintu cya mbere twitaho ibintu bigakurikira. Ariko ndaza guhera gato ko bita Wizkid ayo big Wiz Starboy. Wizkid kintu ushaka kumukubwiraho nuko already no mutipe yamaje kuzuza streams zingana 200k 200k 200 million cyangwa 200 million ku rubuga rwa Pandora ni urubuga rw'abanyamerika. Pandora ni streaming service nkuko nakubwira Spotify, nkuko nakubwira Amazon, nkuko nakubwira Audiomack, nkuko nakubwira iTunes, ariko runo rubuga rukaba ruba muri Amerika honyine. Rero icyo nakubwira cyo nuko Pandora runo rubuga uwo wita Wizkid cyangwa Big Wiz cyangwa Starboy yamaje kuzaho streams zingana na miliyoni 200. Akaba ari no mwakitiste wa mbere w'umunyafrika ukoze ano mateka wo kuza streams zingana gutya kuri runo rubuga rwa Pandora. Uwo ni Wizkid, Big Wiz cyangwa Starboy. Ndava kuri Big Wiz njya ko yo bita Skid Game ni imwe mu movie abantu benshi bakunze cyane mu bihe bya lockdown cyangwa mu bihe by'umwaka ushize. Skid Game rero nyuma yuko ino movie ba successful urubuga rwa Netflix ni y'abanyakoreya y'amajyepfo. Urubuga rwa Netflix rero rukaba rwavuze ko hagiye gusohoka season ya 2 y'ino Skid Game nyuma yuko yabaye successful mu buryo butangaje, kubera ko abantu benshi barayikunze cyane abantu bakoresha platform za internet cyangwa abantu bakoresha Netflix. Ariko ndafa aho ngaho mpita no gira ko bita Lolly Harvey. Back in the days mu minsi ishize nuko haje inkuru ivuga ko uwo bita Lolly Harvey no bita Michael B Jordan batandukanye, ariko Lolly Harvey uno munsi muri no joro nibwo yasohotse bwa mbere. Asohoka bwa mbere rero, ariko haje n'ibindi bihuha bivuga ko uwo bita Lolly Harvey no bita Jack Harlow ubu ngubu bari mu rukundo. Ni Lolly Harvey umunyamideli usanzwe ari n'umwagiteri ukunzwe n'abatari bake, na Michael B Jordan usanzwe ari umwagiteri, ariko Jack Harlow we akaba ari umuraperi byatari uririmba injyana za trap, zimwe mu njyana zigezweho. Rero uno Lolly Harvey na Jack Harlow biravuga ko bari mu rukundo nyuma yo gutandukana n'uwo bita Michael B Jordan. Stay tuned, stay focused kuri platform za Radio and TV10 no kuri TV10. It's Casper the only one done. I'll be back very soon. Muzane izindi updates ziba zigiye zitandukanye. 10 things, big things are going. Ciao ciao.